Provincial Mafhungo SABC uvapa no Auckland Park Johannesburg twi Mafhungo marwana chino chipinga kea Batu babiri baro bakakombo ya bada kabara ya N1C na toll gate ya Nel Plaza. We would like to assure South Africans that fuel supplies in the country remain stable and the current dry fuel stations are a result of logistics constraints due to panic buying. Minister office ya President Bokumbuzo Nchabini bokaidzauri batu balichorenga zuba swanga ntani ya nyopo zauri zidopera. I, Mr. Nkululeko Dunga, an MPL, swear that I'll be faithful to the Republic of South Africa. Muradu walihoro la EFF butano nila usima mrayo vondo nila Gauteng Nkululeko Dunga abwani swa rachi ofisi sa SABC muswa wa muhashi wa gwama vondo nilo. Nda archelo kwevera rwalisera mapungo pano ka SABC 2, SABC Plus na kali hai. Mwambiri wa muhasho wazwa wendi bo mashudu mabata barabariri bana bakuva vunduni la Gauteng uri bali Mpopo abatu ushimisandira ya R101 uri bapulukwane MC bachesukasi na toll gate ya Nel bariri bana bakuva pulukwane uri bachipembe na abone bako arichezwa ushimisabari ya R101 ini avanga mukopane zidorombeza zwinji zikadido dibaziwa. Minister wa muhasho wa wendi bo Barbara Chrissy bo wanafuro la selezo badani ya usela useza zurudei za paseka toll gate ya Kransco badani ya N1 vunduni la Limpopo. Minister boita zautora zuendezi ubonara rezorugera uchimbara badani bo Chrissy bari ofisiri wa za wendi badoshuma busiku na masiari magonde na marwane umona na shango. So far, we have had 321 roadblocks nationwide, and we have stopped and checked over 374,000 vehicles. 1,122 vehicles have been discontinued because of defects. 1,147 have been impounded because they have been violating travel permits. So we're not allowing people to be operating public transport vehicles unless they have the correct permits, because if they don't have correct permits, then obviously they are putting their passengers at risk. Unfortunately, more than 500 drivers have already been arrested for drunken driving. 14 drivers have been arrested for excessive speed, and 93 pedestrians have been arrested for walking and crossing highways. We are not going to allow pedestrians to walk and to cross highways, because unfortunately, as you all know, almost 50% of those killed on our roads are pedestrians. Minister office ya President Bokumbuzo Nchabini bakuherecheza bazirapo balina shangori basongo renga zubaswa bena nyopo zauri zidopera izi skoda musi batu bana nyopo zauri zubaswa zingapera bo Nchabini wamba izwi ngamrawu hamutangano wa kabinete mafia bako damusi zingozitichi zo shera zubaswa umona na shango zofererwa nga zubaswa panda ugonya mitengo ya zubaswa vamuloba bo Nchabini barindisezo ya zubaswa yokwata. The President has established a ministerial task team comprising of ministers of mineral and petroleum resources, who are the chairperson, finance, transport, trade, industry and competition, international relations and cooperation, agriculture, electricity and energy, forestry, fisheries and environment, and the presidency, to coordinate government's response in a holistic manner to mitigate the impact on the cost of living, fuel and food security. As an immediate intervention, the task team recommended the reduction in the fuel levy for the immediate period to alleviate the impact
on the fuel price increases that took effect on Wednesday, 1st of April. And people have also experienced a reduction of what was projected as the fuel levy, as the fuel price increase. We would like to assure South Africans that fuel supplies in the country remain stable, and the current dry fuel stations are a result of logistics constraints due to panic buying and fuel hoarding. South Africans are discouraged from panic buying and fuel hoarding. We've got the adequate supplies, and we've got plans that will make sure South Africa remains fuel supply adequate. Zazno ribaka bupfiwa batariri nga uri ndizipio zinabariri na baendanga nayo bangaita utibula kombo nga chino chipinga cha paseka musi buwendi wotsitsikana badani ma tsina bupfo utibula o asiha SABC ndi abatariri bariri bangatibela kombo nga ndiyatibelawo usanwa warira usashimisa kingo kwalwa musi uchikurira usakombetshedza urira musi wonete kaba endanga nayo kaba ambare yambaro zwine ziyabonadza basangonwa baje na badani arali bakhona kaba zilayana khawane bakazirela nyene ndapfuna pfupi ngano maduwa paseka yi ndiri khabara iringoselisana basapelelana mbilu basagidimela luvilo lukalulawo batevedza tshayo dzoṱhe dza badani. Zwithu zwine zwa nga thusa vhareili ndi vhona ungari ndi mafhungo o ṱhonipha vhaṅwe vhareili ngavho musi vha badani kana vha magondoni ngo to ralo. Tshiṅwe futhi ndi soko vhona ungari ndi mafhungo o ṱhonipha milayo yoṱhe ya badani, vha sedza uri vha khou reila vha si vhoṱhe vha khou reila na vhaṅwe afho magondoni na u ṱutshela zwikambi musi vhone vho dzhena goloini vha tshi khou reila. Ndi vhona ungari ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa nga vha thusa badi na u neta kha vhathu vha wele vha ḓiphe tshifhinga vha wele giratshini ya tsini vha kone u tshimbila vho vhofholowa. Mapurisa bakati na furo la ugudu bakati na ujianda kanduni ya mwe wa mapurisa ania dewe kuma nge debra Pretoria huku pulpelori ndu ine yako gudubiwa ndia sejino mapurisa abofani nkosi abane bakova unekaza utanzi panda komishini ya tsiziruso ya majanga basongo tuchara kule rabia zinazunuskari. Rapo batangaliza pano ka SABC 2 rikandela panda. Morado wali horo la EFF butanoni la busima mrevunduni la Gauteng bonkuleko dunga wanisa rachi ofisi sa MEC muswa wa muhashi wa gwama vunduni lo mushumo wa anisa bo chimbizwanga presidente wa bahaturi yoto fareraho waka kote kurane ya Gauteng bo obrili doaba durboni ya Johannesburg utori wa habo dunga bane badoba baba mzira panda wali horo la EFF vunduni la Gauteng zo dibadzwa banga mranga vundu panzali sufi aba dunga abo pandiro hosa murado wa koro ya nedrobo ya ikruleni we abone wa dipinduri hazwa mashireni nga mwezi wa furi ba mahola nga mrawa zune api ndu sachimbizwa zwa kudia mashireni ya koro ya dorobo musi ba chikutanganiza ba MEC muswa wa gwama mranga vundu wa panzali sufi bari bakofa boru ya bukuma na hone zdo disabuziki mubusoni wa vundu labo. I, Mr. Nkululeko Dunga, an MPL, swear that I'll be faithful to the Republic of South Africa and will obey, respect and uphold the Constitution and all other laws of the Republic. And I further undertake to hold my office as a member of the Executive Council of the Province of Gauteng with honor and dignity. To be true and faithful councillor, not to divulge directly or indirectly any secret matter entrusted to me, and to perform the functions of my office conscientiously and to the best of my ability. I'm extending my warm greetings to the leadership of the Economic Freedom Fighters for allowing MEC Nkululeko Dunga to take some of the responsibilities that were assigned to him, so that at least the entire government of Gauteng can concentrate on its main task to render services to our people.
Ba ligi ya baswa ba lehoro la ANC ba kuhanidzana na cheo ya mlanga vundu wa Gauteng bopanya zali Sufi ya udzudza nyulo la kabinete ya vundu izwi zikusiya buli Sufi ba chitora muzira panda wa lehoro la EFF vundu la Gauteng bonkule kudunga sa MEC muswa muhasho wa zogwama ba ligi ya baswa ba lehoro la ANC bari chanduko idzi za buli Sufi za kabinete zosiya baswa nganda nahone zikopeta cheo zanga ngumu za lehoro la ANC. The struggles of the youth speaks to making sure that young people are in corridors of power. We've demanded that there must be HODs. We've seen HODs being reshuffled, but these HODs being redeployed again to then become the advisors of the Premier. And therefore we're asking a question. Why do you say that these HODs are incompetent, corrupt, and then you redeploy them to become your advisors? Maybe that's why the youth is excluded, because these HODs, the Youth League has always been advancing a charge that they must go out of this particular process. The Premier and the ANC has always viewed our call as a just and decent call to have youth inclusion. And then in the share of the ANC, there's no way you must then lead a process that excludes young people. We think this is counter-revolutionary and it must be confronted and said as it is. Zazna rumela kapungo la kombo ya verera kabare N1 sina drobo ya pulukwane yo varero hobu wendi ngamaro kombo ya ziende zizibiri bashumi ba upurusa baenepo he kombo yo ya verera hone waru modoro bako erichizi wa ushimisandira ya R101 rendana ralpaswa uenepo kabare ya N1 ndizone rekabada kurane ya N1 bukati ha drobo ya pulukwane na mukopani hune zwino hoverera kombo ishushawo bukati ya golo mbiri mubigweni rabaneyo zwino ndizori holoba bathu babiri muti oisiwa buongeroni oamba zwinji rina mwambeli wa MEC wa zwabuyendi pano vunduni obochifuwa dari rikolibu wa chipinga chabo ari ambenga he kombe ya verera hoiti ya mini nga mibigo yabo banga ba muhasho end bari hoverera mini ubuya habane kombo tsedzeriso thangeli sumbedza uri goloi imwe thuku yo va khandela yayo ya jana khandela ya goli dzikoyaho bulugu dzikoyaho ngei Gauteng dza kudana nga chapamba hoba na ureila usatakadziho hononga habuvevero nyana zwezwa itisa uri sasa zvembesa zvone ube na machiro abathu orozo yaho hezwi ndi bukhakhe muno kwetwa ngari ne bathu ngosakondelelana na utavanya ugidimesa usina herejera hone hezwi ri mahapa zwino rina bathu bane bono khwathisedziwa na muthi okubalesaho kha ingwe goli oba muta kha heya goli ine mavarivare asumbethedzo sumbedza uri oba ayete dzisumbedza uri majaele a zwithu onto bandora hapa kabada he kurane zwine zvikofedza machiro abathu akolozveya rikoribu habono ndi mwambere wa MEC wa zwabuyendi pano vunduni bochifuwa dari abachikwamba nga uri hoverera mini ubuya rabona hochukoti ya he kombo ishushao oamba zwinji ridoba apura barikene bada ya N1 richikoseza uri bareiri bakochimbirisa hani ngamande sarashiduba zori hayano ninde maduba alredeza paseka vundu la Limpopo lianzero ubona goro inji apa noni ka badani richikopembera hei holiday ya paseka Barabarasi batukunge ichiburduru ndalu street at vunduni la Limpopo bwana zo krwane za mashirini ngamara wa musi zulimwa zwabo zo chinyadzwa nga midalo hektara za danafu maro za zukimu za ndimo za abazurapo zo kumbuludzwa nga midalo yi ya bubiri buponi uho abali myaba baditika nga zukimu zwabo una baringisera zivereza zwabo kabarengisi bastaratani kati na mabengeleni maulwane zinji kamubigo nga Lutendo Bobodi mikumbela yo kombuludza mavu masimuni ya zwikimu izwi yo dovha hafhu ya ḓadza zwimela nga mutavha vhalimi vha ri mvula yo ita tshinyalelo kha murambo maṱamaṱisi na nawa vhalimi avha vha tshila nga u lima zwikimuni izwi zwithu zwe nda nga zwi amba ndi zwa uri kha mafhungo a musi nyimelo yo tou rali ya dzimvula ro vha na challenge khulwane nga maanḓa ro sedza ra wana uri huna maḓi manzhi na vha khou bva kha dzi area dzo fhambananaho zwine a tshi ḓi tshimbila nga miṅwaha fhedzi nga mulandu uri ho vha na
upatwa zwitensi fhethu hune ha vha uri huna he a vha khou tea u tshimbila maḓi a fhedza o isiwa kha iṅwe site zwa sia uri maḓi a khou vhuyela zwikimuni. Mavu o kumbulula zwe ra vha ro lima zwo kumbuludzea nga maḓi havho khostori ri tshi khou sedza nda ndi khou sedza na fhaḽa tsimuni na mulovha nda wana na murambo wanga woṱhe wo gweya ro lima dzinawa na dzone dzo gweya nga maḓi nga ndi tshinyalelo ye nda i vhona. Tsimu yo gwiwa nga vhukati kha ndima dza 7 dzavho vha tshipiḓa tshiṱuku lune ndi tshi vho lima a thi tsha lima lo swikelela hangeni badani u bva mugero no swika badani sumba zwori ho no vha na u khawa ha tshipiḓa nga mulandu wa mukumbululo. Ndo ṱangana na tshinyalelo nnzhi nga maanḓa ngani ngauri maṱamaṱisi haaḽani ndo vha ndo lavhelela uri ṱhamusi vho nga ḓi doba rengisa vho fhaḽa na fhaḽa o ḓi doba fhaḽa na fhaḽa mara nga nḓila ine zwithu zwo no vhaho ngayo zwo nwela khothe zwoṱhe u ḓa na kha dzinawa. Vha muhasho wa zwa vhulimi vunḓu ḽa Limpopo vha ri vha vhea masheleni a dzimiḽioni u thusa vhalimi vho kwameaho. We were able to be proactive. A proper assessment was done to detect the severity of the damage that transpired in our farmers. And fortunately enough, we have put aside the money as part of the disaster relief response to the tune of about 15 million and more. And as I'm speaking right now, we have procured all the inputs and already some of them they've already got the very same inputs that I'm talking about, and we're still continuing to make sure that the assessment is an ongoing thing so that as and when we realize the damage we then recoup what has been lost. Na vhaṅwe vhalimi zwiṱirikini zwa Mopani na Sekhukhune vho kwamea nga mvula idzi. Lutendo Boboli ya SABC News Tshivhiludulu. Zwa zwino ri vhaḓisela mafhungo a zwa ikonomi una randa ya vhonalo dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar rand is 16 rands 88 cents, bond ndi 22 rands 33 cents, euro ndi 19 rands 50 cents, pula ya Botswana ndi 1 rand 17 cents. Mikovhe phala JSE ipasi. Kazidere za musuku ndi 4,680, platinum ndi 1,976, oil isongo konekiswaho ndi 106.91 dollars ngafagi. Vadzangano la vatshimbidzi va malori ya uendedza mihwalo mihulwane kana Road Freight Association vari va fasi ya mutsiko muhulu nga murahu ha musi mitengo ya diesel yo gonyela nthanga percent za 45. Muofisiri muhulwane mutshimbidzi wa dzangano ilo vo Gavin Kelly vari varengi va khou thoma u pfa vhuṱungu ha u gonyela ntha ha mitengo ya zwivhaswa vhegini dzigathi dzidaho. This means that where fuel represents between 33% and 55% of daily operational expenses, and that depends on the type of route that you drive, the types of vehicles that you have, what the road is like, the types of environments you're in, whether you're in congestion, whether you have an old vehicle, how much fuel it uses, etc., etc. That means that all of a sudden, that 35% or 55% of every rand you spend has just seen a 32.5% increase in the price. Suddenly, transporters need to find cash to fund the fuel. If they are buying fuel in large amounts and are getting a slightly better price, they have to up their deposits because those selling fuel in large amounts are going to want their cash as well. And so those deposits will increase, which means cash is going to become very much king. It's going to be tight for transporters. Aiwa hana musiri ya gazane pa uvakando ya komunala vabene mapelo wa budi apaseka ndende.
matekwana khari mbo lavhelesa nyimelo ya mutsho ya matekwana ana usi matekwana ana vapumbi va mutsho ve khari lavhela makoloti bao ane kha ḓi sia hu na vhusuṱusi khathi hu na nga kha ḓi phelaphela mvula iyo i khou vhonala hafhu na kha zwipiḓani zwa fhaḽa tshipembe ha shango khari mbo ḓi lavhelesa uri matshelo hone ḽi ḓo tsha ḽo ima nga tshivhumbe yoṱhe nyimelo ya mutsho ya matshelo i khou dovha hafhu ya sumba aiwa nga kha ḓi vuwa nahone hu na makolo o tipaho ya dovha hafhu ya phelaphela khou dovha hafhu ra vhona iḽa mimuya kha iḽa i tshi khou vhudzula nga vhuhali ndi ngazwo ri tshi khou vha tsivhudza uri matekwana a ṋamusi aiwa kha vha lavhele mvula dzine dzavha tshi khou fhelekedzwa hafhu na nga mithathabo ri khou dovha hafhu ra vhona mufhiso wo kalulaho vhukuma u tshi khou vhikwa ndi uḽa mufhiso une wa ḓi anzela u sia maṱaka a tshi khou uswa kha ri mbo ḓi ḽi mona ri lavhelesa dzi temperature dza matekwana ṋamusi ri ḓo thoma nga vunḓu ḽashu ḽa ngeno Gauteng hune ri khou vhona hone dzi temperature dzavhuḓi ngeno ḓoroboni ya Pretoria tsena fhaḽa Johannesburg Vereeniging hone aiwa dzi ḓo gonya dzi temperature dza swika fhaḽa kha 24 musi ri tshi tsa hayani vunḓuni ḽa Limpopo ri khou vhona mutsho wavhuḓi vhukuma u tshi khou vhigwa fhaḽa Musina na fhaḽa Thohoyandou Bakersford hone aiwa dzi ḓo gonya dzi temperature dza swika fhaḽa kha 25 a tsina ha musi ri tshi lavhelesa fhaḽa vunḓu ḽa Mpumalanga hone nahone ri khou lavhelela mutsho wavhuḓi vhukuma matekwana a ṋamusi khathihi na matshelo Mbombela dzi ḓo gonya dza swika fhaḽa kha 24 a tsina sikhukhuḓa ndi 27 musi ri tshi lavhelesa fhaḽa vunḓu ḽa KwaZulu Natal nahone ri khou vhona mutsho wavhuḓi u tshi khou vhigwa matekwana a ṋamusi fhaḽa Ulundi Richards Bay na fhaḽa Durban Port Shepstone hone aiwa dzi ḓo gonya dzi temperature dza swika fhaḽa kha 28 kha ri mbo ḓi ya fhaḽa Eastern Cape nahone ri khou vhona mutsho wavhuḓi fhaḽa Ncuva na fhaḽa Komani Maletswane aiwa dzi ḓo gonya dza swika fhaḽa kha 27 musi ri lavhelesa fhaḽa Western Cape nahone ri khou vhona mutsho wavhuḓi wo dzikaho vhukuma fhaḽa Laingsburg a tsena fhaḽa Beaufort a tsena ḓoroboni ya George dzi temperature dzi nga kha ḓi gonya dza swika fhaḽa kha 22 musi ri tshi lavhelesa hafhu na Northern Cape ri khou vhona aiwa mutsho wavhuḓi vhukuma fhaḽa Kurumane nga kha ḓi vuwa hu na makolo tipaho fhaḽa Upington fhedziha a ḓo balangana musi ri tshi ṱavha fhedziha ndi dzavhuḓi dzi temperature kha ri ye fhaḽa vunḓu ḽa Free State nahone ri khou vhona mutsho wavhuḓi u tshi khou vhigwa fhaḽa Bothaville a tsena fhaḽa Kroonstad a tsena Bloemfontein hone aiwa dzi nga kha ḓi vuwa dzi fhasi fhedziha ḓo ri tshi ṱavha dza gonya dza swika fhaḽa kha 29 kha ri mbo ḓi lavhelesa fhaḽa vunḓuni ḽa fhaḽa North West nahone ri khou vhona mutsho wavhuḓi khou vhigwa hafhu fhaḽa Rustenburg a tsena a ḓovha maḓuvha a phasika avhuḓi na fhaḽa Mahikeng samthi ri khou vhona dzi ḓo gonya dza swika fhaḽa kha 28 a tsena Tosca hone hayo ndi 29 musi ri tshi lavhelesa fhaḽa Vryburg nahone ri khou vhona aiwa mutsho wavhuḓi u tshi khou vhigwa ri sa hangwi na fhaḽa ḓoroboni ya Bloemhof a tsena Taung hone aiwa dzi ḓo gonya dza swika fhaḽa kha 30 helino ndi komba kha vhe matekwana avhuḓi